Assalamu alaikum. Ben uçup ala koyunda otkalım. Sebep Prezident şaylıda özüm kandidaturamı alıp sadece park işlep bergenlem. Anan Kamşek Taşıyev'di özüm inim. Anan ökü iki şak bolu otkandan keyin uçup ala koyun desem türdü özüne serepçesi esiptegenleri yazışıp atat, süylep atışat. Anan ben de bir öz sözüm aytıp koyunda oturtlam. Basımda köpçülük natijani qarab atat. Tüpkü tamırın qarab aytat. İki dost narazlaşqаны iki jek bolğanın sebebi 2021 жылғы Konstitutsiyada. Çeyin men açılı qoldap жүрүp, internette tapsаңар болот, men сүйлөгөндөрүмө. Парламенттик республикадан баш тартышыбыз керек. Сады Жапаровду колдойм, президенттик республика болуш керек деп. Президенттик республикада президент бардык нерсе үчүн жооп берет. Аткаруу бийликтин чокусунда да президент турат. Бирок алтын чакырса депутаттар кетпей, bir жыл ашчы отуруп, анан айланасындагы юрист сөрөйлөр Сады Жапаровду туура эмес багытка буруп салышкан. Кандай туура эмес жолго? Siz de prezident bolup kala veriniz deydi. Ökmöttü pремьер-министр desek bolboyt deyim anda sözüne karşı bolot dep turup kabinet ministri төрагасы деп koyobuz. Bir mezgilde administrasiyanızın başçısı bolot dep turup. Taptaq tуура эмес. Ошондо мескерткенлем. Анда интернеттен тапсаңар болот. Садыриним туура эмес болуп атат деп. Мен конституциянын долбоорун жазып пикирлештерим менен мына ушу конституцияны сунуштайт элем деп туруп президент республикасына болуш керек десем, Садыриним айтты, сиз Талант Мамытовго жолуңуз Жогорку Кеңеш төрагасына. Ал жерде конституциялык кеңешме бар, ошолор менен кошуп талкуулап киргизиңиз дейт. Мен айттым, Садыриним, аякта 90дон ашык мүчөлөр конституциялык кеңешмеге кириптир. Мен жалгызмын, мен сунушум баары колдобойт алар деп туруп, анан барган жокмун конституциялык кеңешмеге. Но пикирими ачык эле айтып аттым. КТРКдан, башка телеканалдардан айтып аттым. Мына эми ошол сөзгө кайтсак, эч кандай министрлик кабинети болуш керек эмес эле. Президент өкмөттүн башчысында туруп, өзү өкмөт башчысы болуш керек эле. Анткени мен көрүп атабыз, Акылбек Жапаров башкаларды коюп атты премьер-министрликке. Анан кийин эле кайрала ишти алып атты. Акаевден, Бакиевден, Атамбаевден башка президенттер эч айырмасы болбой калды. Ким күнөөлүү? Өкмөт башчысы күнөөлүү, президент күнөөлүү эмес деп. То есть бул идея ишке ашкан жок. Ошондон башында конституциялык ката кеткен. Ошондон азыр деле айтат элем мен. Ушул маселени конституцияда оңдоп туруп, президент өзү өкмөт башчысына туруп, калган бүт өкмөт мүчөлөрү баш ийиш керек эле. Ал эмне болду азыр? Президент өзүнчө үстүнөн туруп калды, бүт бийликтин үстүнөн. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Камшек Ташиев УКМКнын төрагасы болуп туруп, ал да күчтүк команданы түзүп алды. Көп нерсени, көп эмес, басым көп нерсени УКМК чечип калды. Ага орун басарына керек болсо министр кабинет төрагасы унча албай калды. Анткени Камшек Ташиев баарын жүрөгүн түшүрүп алган. Мен жакшы сөз айтам, мен жаман сөз айтпайм. Мен да акка чомусун болуш дегенде бир нерсеге башым тыгат элем. Анткени оңдойм деген адам бир нерсеге башын тыгат. Камшек Ташиев башын тыккан бир нерсе оңдойм деп туруп. Но бирок президент республикада президенттен башка күчтүү инсан болбош керек. Мына Американы карап көргүлө. Эң күчтүү ким ата алат? Трамптыкы. Францияны алып көргүлө. Ким ата алат? Президент Макронду ата алат. Любой президент республиканы алсаңар ошондой. Ошондуктан бул катаны оңдош керек. Корксо барды, президенттен коркуш керек. УКМКнын төрагасы эмес, президенттен коркуш керек. Сады Жапаровдон коркуш керек. Анан кийинки маселе бул аткаруу бийликтин структурасы боюнча. Экинчи нерсе кадр маселеси. Буну да ачык айтып жүрдүм. Акылбек Жапаровду койгонду да айттым, туура эмес болду. Башка назначениялар карап туруп да айтып аттым. Эми президент өзү мойнуна алып атат. Жаш кадр коюн десем, кадр саясаты бизде аксайт экен, таппай калып атам дейт. Бул президент мойнуна алып аткан сөзү. Анан бир клан бар. Сады Жапаров кирип, Камшек Таш кирип, мынаны кой, мына жакшы, мына жерде мына биздин улубуз болот деп
жинді болса да өз күн қоясы түрте берішті. Ана көбі қамалып жүреді, көбі шетелге қашып жүреді, көбі ішті атқара албай атсап кетіп отады, же іштен түсіріліп отады. Ошондуктан кадр саясатты оңдош керек. Мен Садыр Жапаров ұсыныш қылған елем, дам жыл ұсыныш қыламын. Керек болса, ай бір районға, ай бір шарға барып, мына мәселелердің балдарыңармен, қыздарымен іштешім керек. Өзің айтқылачы, қайсы улыңар қиын, қайсы қызыңар қиын, шоны белгілі мештейін деп тұрып. Жалпы елден сұраш керек. Кландан емес, мафиядан емес, урурлардан емес. Жалпы район тұрғындан, шағын тұрғындардан сұраш керек. Өлі атшық встреча қылып атады, президент бұл да осы встречадан бiri болады. Амына қоқысынан келген кадрлар көріп атабыз. Қанша қамалып атады коррупция бойынша. Қайрелі жан қойылған адамдар, қайрелі ұрлық қылып, коррупция казынаға қолын алып, мемлекеттің ақшасын, елдің ақшасын ұрдап атады. Қайра қамалып атады, қайра қойса башқаның қайра алды ұрдап атады, қамалып атады, қашып кетіп атады шетелге. Мына Шади басқалар ұқсап Америкада жүреді башқалар. Түрмеде отырышады. Жашқаттар келсін дейді, жаштардың қаншасы түрмеде отырады, қаншасы қашып жүреді азыр. Кеп жашта емес, кеп тазалықта, имандылықта, анан мемлекетшілдікте. Bir ғана чиновник емес, атқамінер емес, мемлекетшіл болуш керек ал, мемлекетті ойлаш керек. Бұл екінші нәрсе. Үшінші нәрсе, ханды хан қылған вазирлер дейді. Мен бұл жөнде де бірнеше жол қайрылдым Садыр инеме. Айланаң тазала, кім ғана кіріп алған жоқ ал жаққа. Мұрда мемлекет қызметте іштебегендер, қоқысынан отырғандар, же теңіршілер башчы арам ойымнан келіп алғандар, же жөлі ушул өзінің мәселе шеше тұрғандар келіп алған. Мына көбін тазалады. Бір андайлар дағы деле бар. Дағылы келішет алар. Ошон үчүн айткалым, айланыңарды bir тазалағыла деп. Камшек Ташиевке айтканмын, Садыр Жапаровқа айтканмын. Не үчүн азырда айтып атам мен? Мына азыркы өкө наразылашкандын себебинин бири Камилет Алиева жогорку кеңеште да айтты. Бул айланасы шүмшүктөрдөн болсо, шупкалардан болсо, эч качан президентти, өкмөттү жакшы этпейт алар. Ошон үчүн дагы бир жолу кайрылып атам, айланаңар тазалагыла. Ханды хан кылган вазирлер таза болсун, насачылар таза болсун. Менин бир эле максатым бар. Экиде урушса, ортодо жөнөк адамдар, карапайымдар кырылып калбасын. Бул заманда өтөт, бул доордо өтөт. Кызыкандуулук бул эң жаман кеңешчи. Мүмкүн азыр бул тыныбы керек. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Дос боюнча калабыз, бирок мамлекеттик кызматта Камшек Ташиев азыр отурбайт деп туруп. Мен да айтат элем, бул убакыт өтөт. Кудай буюрса, салыштырууда бардык нерсе билинет. Мына салыштырууда биз билип атпайбыз, кайсы президент жакшы иштеди деп. Мына Садыр Жапаровдун кылган иштерин карасак, мурда президент караганда эбегейсиз бийик аткарылган иштер, жакшы аткарылган иштер. Эми Садыр Жапаров да Камчы Ташиевсиз иштеп көрсүн. Салыштырууда билинет. Анан кийин жарым жыл өтөбү, бир жыл өтөбү кайра чакырышы мүмкүн. Кой Камчыбек досум, келгин. Сага окшоп булар иштей албайт экен деп туруп. Ошондуктан айланысы тазалаш керек. И төртүнчү нерсе, мен кайрылат элем ушул Садырдын командасындагы, Камчыбек командасындагыларга. Ушунча байып атасыңар. Эскиден кыргыздын сөзү бар. Бай байга жетем, бай айга жетем деп туруп. Болду да. 5 манжаңарды өзүңөр тыгып албай, кишине президентти ойлогула, Камшек Ташиевти ойлогула. Айланасы бүт байып кеттиңер. Айланасы эмес, о алыскы билиш таныштар да байып кетти менин билишим боюнча. Болду да. Андан көрө мамлекет үчүн иштегиле, жетекчиңердин, президенттин имиджи үчүн иштегиле, элдин көңүлү үчүн иштегиле, абройлуу болгула. Алла Таала ушунча мүмкүнчүлүк берди мурдагы президенттерге, жетекчилерге. Алар бул шансты колдонгон жок. Ич болсо ушул жетекчилер шансты колдонушсун, тоскоолдук бербей, тескерисинче жардам берели. Баарыңарга ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.